nyamong arang che tu nyamong na sa pichinong makoba Dr. Alem ko arukuki arato ningta arukuki serang bakte iba nyamong Hibalitrola senior pastor ko church advisory board chairman Reverend Tridong Nanapa Isa Yuchola executive secretary Reverend Waim Tinanapa church advisory board Ordination council ko hiba yang dila ayo cho niba yutsredi kha toi Isa sanyara lang akong samla ko achabla zaducho yuzi sano ningdang katoi dangki dana mawaki chanong zarona liro nara pam kanyang se na khachore Dr. Alem shangbe litro liri se Baptist litro sanya bona naba digirdi katoi changi nara tuzara Anmala, ako ngu dige cho yuzi sanong kadoi roliro, narasa kanyang se na kachore. On behalf of Church Advisory Board and the Ordination Council of the United Sangtam Baptist Litro di Ashimokong, would like to extend a very warm welcome to our friends from neighboring churches and our friends from Discipleship Bible College for joining us to bless Dr. Alem and family as they embark their journey with new responsibility to the call of God. As we come together and as we witness the ordination exercise and partake the Holy Communion, may we all sit with consciousness that the Lord is here to bless each one of us this morning. Ade hiba bekha kyovanong thapche abam khela zeraza ina abam makino ta akapcha ki ba ina hida ki mathe sore United Sangtam Baptist Litro di Ashimako Digira Dr. Alem Sangtam Associate Pastor Kache tro tapche nyatro magiba nya site kangajara nya magiba tharo Madam Sangtam Baptist Litro Dimapur pekya thare anyang nya Minister Reverend YMT Executive Secretary Ordination Council Reverend C Tridong Reverend Sadong Reverend C Lima Reverend S Imta Lamla Reverend Sibise Mr. Yang Sali Mr. Gichongzi Mr. Yongricham, Mr. Zhao Se, ko Dr. Abise. Maba tapche chong hida digevere. Bible ki dangki dananong ade isa digira Zhao Se kyang bekha yobajare. Narana I trochecho ma ta ina nara trochecho. Ko narana wana singsi katango sino ina nara jeso cho. Azana narana iningla tudura chingna auna haza nara kyang jano tangki danare. Amai ko achomangna malampa chingna liba agang liba chingrang. Hiba nyamawa zaning dang na kyang du aningse ko atiche amala chere. Pekya nyamong shinglana hiba nyamong ningdang yutsiredi aza azi nebi kukidina hiba nyamong shirano ningdang tangki danana lungpina yingcho kyona hiba nyamong amawanong shirasode abadongba nakyang aningse chere nadige ira langdara kuki nadige ba lushula
Changi tizala makab na natike roko abadong ba naning sere. Hibanya mohi natike ro kukinindang. Ade se thali pachu kadu kekeba. Makab na nayanglini dang tike tsino nindang. Hibanya mohi irana tangki dana yingchokyo. Hibanya mohi irana shirere. Azegwa maiba uwa. Adidina tike bo hiba tapche. Kadu galang kadu. Nolam kadu galang kadu. Irana nolam chonawade. Na atro aruku. Na amawano lanaba mazede. Alimi shutana tungu chinu mogo chona. Nolam kadu kyovanong. Serang bara amawano kuna. Nolam kera maibi. Serang manana madoza moajang. Nadigira sukuna langnanong. Nadigira sukuna namasa yu changdanong. Serang bara anana. Matoza nana bekuli langnachang. Adidina tige baiba mapa tige tsinong. Zero pamna liba yusredi. Agang chiyadi masache. Hibalimadam masache. Serang bara chana. Amuanong. Atro argo lanaba tsiyo. Jisu nila tangki tanare. Lede nalam choroidu tsang. Amen. Hiya patong pa ng kalapcho niya mong, isa na aning secho, hatsala kanyang danong. This is the day that the Lord has blessed. Let us rejoice and be glad in Him. Akuti, isa tsingrang, kyang aning se ko atishi amala chare, hila, isa lang nara, Yuspla Executive Secretary, ko Church Advisory Board Chairman and Napa, Ordination Council, Kioti, Koatisa, Litrona Longtise Zio Choroi, Kristala, Janira Litrodi, Koatisa Dr. Alem, Associate Pastor, Apicha Chingelipa Tsutuchani, well wishers, Kadoi Ashuko Amingelana, Cape Church Advisory Board na chechocho atong de tapchela. Tangkidang nang traze rodanung roku.
Nara pamde kanyare, hiku isa tribong, singranding ala senchi hechi sore. Nara pamde kanyare, aning se amala chare, ko Christaning la, kanyang se litrona kejocho mate sore. With great joy and gratitude to God, I extend a very warm welcome to our esteemed guests who have gathered here today for the blessed ordination of our Associate Pastor, Dr. Alem. We are truly grateful that you have taken the time to join us in this fellowship and celebration. We warmly welcome each one of you again and pray that you feel at home in our midst. Anyula, Dr. Alem, Associate Pastor, Khache Trono, Yuspla Church Advisory Board na, Irali Chokyang, Chenyi Ba Chaza Chaji Choningdang, Kanyang Cho Chomichire, Alasa, Akutiva Beka, Ko Chenyi Nyamong, Irali Chola Duna, Nya Nyadashi, Khache Trojicho, Tali, Kanyang Cho Chomichire, Asangola, Sangtam Tila Baptist Litrona, Dr. Alamba Kyang Yuzi Atsachona, Church Advisory Board Yang Yusi Kata TKG Shulam, Ira Litrona, Narate Kanyang Cho Chomishire, Amayula, Tikira Associate Pastor Dr. Alamba Kukina, Lepchola Aramake, Rase Yuchecho, Tikirocho, Amate Tsa. Litro kyang kutri atsa hiroje shoningdang. Isa litro na naraku kide. Kanyare ko chenye nipong hibang nyamong arang shi shulam. Ko siyamla jare. Achangkatsa. Atiyora litro di ko chingke na lipa chanira apamde hi kichire. Ira litro atidashi. Kushira aching matachona, Ambatongcha ko lepcholang alam choroi matano, Yanglilam narana nichejano longtire. Kode narapalu litroti wachina, Ira litro chingza ko utirati apamna kristala, Amai salam matesore ba chomishi songere. Jingrang bana hibatapchela zera apam mawaja. Lastly, but not least, may I humbly request all our esteemed guests to kindly remain for a few minutes after the church for a brief fellowship in the building itself. Hila matiso bakatu ashiblong shishoba kanglang litrola chingza apam senior citizen di katoi liro apam. Koa de Matoza staff, along with the family members, Apam Isahila Shiriola, Fellowship Akika Lino, Zegwa Ashibulong Shishoba, Matiba Katibijing Liano, Apam de Matesore, Maso. Ning Noliba Watsura Matoza Nikaning Seko di Chamala Chere, Nacha Yutsura ko Yutilara. Kuki nebi abadongba tsura na tsura mana alimila yang chiba tapti nguchi alang baba nena irikyang lamcho yobjechola nitsara kadoy kuki kadoy na abadongba tsura nyamuma ku yang chibuji cholana na tsura mana muaji cholana ka toina Thali na kyang tharela khadu na yoeba maboliro amabara acharati kuki akang na tsaramana ala muachang abadongba tsarang adesma toza ila chanila rakyang natinge babala akonguso choba amawanung muake choba natinge nguchi tapti tibala traze choba yatamung Nakyaning secho, are you tang kidana to maba,
kuchi na mabona lile. Ara kuki akangkang. No lina, thalina na tsaramba na ala muachang. Abadong ba tsara. Na tsaramba na muachaba kuchi. Irana, kechona, mashona, nguchi wadi abadong ba tsara. Anala chalira, noro cheba kuchi. Na yon lila, zike masho cheba kuchi tsanong tsa. Na tsaramba na muachang abadong ba tsara. Irinyo kunguchi vara. Lola shalang pamfara lamlunga tamuna na masache chang. Nana muache cho abadong ba tsara ba kuchi. Naninglana masache kecho tangkida no tsare. Tawara pamsana na tro lamro lete na lamcho tsang. Amen. Dr. Alem Linda, Litro Chana Juzi. Akutiba, Chiramba Kanto Aningse go Atichi, Amlajare. Chenye Hiba, Tepche, Arangche Katula. Tonte Nolam Canoneda. Kaiba, Isa Reverend William Dibanan Napa. Hiba Kache Tropa, Tepchela, Zenonenda. Shirakatoi, Noroko. Nara apam de Kanyare Litronula Kristala Amay Salam Nara apam de Chomachire Hila Dr. Alam Nindang Juzi Chano Semusuna Yare Down Litro Katu Chazona Lepchola Tota Muchino Ninda Associate Pastor Katu Chatale Ba Litrona Tinchena, Kumati Kya Nyamke Jeso Roy. Pekya Pechola, 19 May 2024 Nyamong, Dr. Alam Nyeke Nguna Noro Jeso. Abi Matam, Babala, Tikine Rocho, Apuna, Santa Yono Kole. Ta Chenye, Iri Litrola, Kankatupa Chonu Taku. Tikiro tiala, kakuche jona, tikia chongu, akika alana, heroica chanta nyere. Chenye dasi, lepchola, machi mepa yuche cho, longlangche tike yale. Kiyu lepchola, lamting amalong, Yupe Machampala Zeba Tikera Surote Pisu Chirampa Yu Bible Arana Santa Toyopa Ko Chinyupa Tikera Peka Pecho Pichi Tikera Amaparora Apam Kanyang Chachopa Tikera Sucha ko anmala, Telara ko Chuyara apam machan napa tikera. Jida acha hiri pichi, Chenye tasi longlangche tike yacho, hiri yuzi ku, kache tronongcha, taking lepa, litroningla yuzi jare. Janrapana mawachang. Sarambakyang Aning Sechere, Pamchabudumba, Executive Secretary, Church Advisor Board Chairman Napa Hila. Sarambalushula Digerdi, Ko La Dimapur members Kodirapam Christa May Salam, Church Advisor Board UZ, Hita Chenere. Dr. Alam P. Thongar, a Doctor of Theology, PhD equivalent. One of the upcoming leaders of our church Lile. Abi 23rd April 2023 la Sangtam tela bapti litro na abi khacher tronung chingcho. Koi by the church advisor board thangthor la lidem 23rd April 2023 la thapta cho ko Bisuro Yangtung Go Council
clearance checho. Kwataba Kanglang writing questionnaire cheko. The writing paper Matsangko. Kwa Azizi. Machamla demi Anyubi Azigya. Machamla Matsang Socho. Kwa paper. Salang Kichoroin. Lalingbana questionnaire atung lilem ko tana matang chobani da bitesa kanyare quatre board na taptacho 18 October 2025 Atsibakang Viva Voice Oral Sangtam Tila Baptist Lishola Licho ko November Atsiba November Atatrozi approve sana Ordination Council Atarchozin approved Sana Chenye Hila Church Advisor Board Yo Chairman of Zale taking labor three said Dr. Alem Thungor Apiakang Kuchi go Chenya three Yuzi Yuchoning Lana go three Mutoza Yuspla Church Advisor Board Ninglana Chenye It's a ampum machangrina. Tangiran Kadusana, Hipa Nimon, Kechochori, Amova Sasson, Maso. Ininza Alem Sangtam, Uata Pidongse, Ishangpe Yangza Lirise. Ta ate iko irokoki, Sangtam Tilala, Liale, I Tiramba Tigeno, Atongche ko Anyin Chobata, I Izadena, Makalang Tana Mako Maro, Kara Mato Gona, Tiramba Tigeno, Chongche Choma. Makang
Tsubayung bala marasena akang liroba lasiging tsamalaba tsiramba tigenwe ko tongche choma ta izadena tsiramba yu kinong ko abi tigenong atongche amalalana lina limila tsubayung ba tsiramba ko nyizana mekachoba tsubayung ba abamla makabna rasena lina rocho Hazuru duza chanye hibanyamo arangche tsiramba lushula tigenong tsa tsiramba na tsaza aza mawa chako chanye February 22 hi nyamo hi iningdang nyamo amala tutsacho hibanyamo itba ko uwa anyasa February 22 la 1962 la kutricho Hatsuba kutripa romang tina nyamong tina itay uwanyana ijutsura atrenye kingurenye sana longpina tsirang bayu kina tigenyero abi kang nyakadu kaguza chanongo hiba nyamong 1962 22 February nyamong kutripa hatsa nyamong tina tangkidanana rocho Chanye itay uwanya hila male, siramba lile ko lungtire, anya hila anma, tankidana na zele ko lungtire, ko hiba hinyamo. Siramba na hiba Ordination, Council na February 22 hi ite changdaba tet fixa choba ma, ta arana tankidanang na troche choba nyamo, ko hatside machang na, itay uwanya tankidanang tikiba nyamo, ko siramba tikinong ba I atongche ba, ko hi kache choba nyamo amala batsa hi UK wakala yakangla zature ala tsala na I tiramba yukiba ko tigeba ko khada kache tro nong thongche cho hatsa hita ina changdare akudiba tiramba yukino theological journey I 2002 lana la PDH ko MTF tham ki tamcho 2005 kang Torch Trinity University Seoul la EMTH Missiology Kinong Vacho ko 2007 la I Tham Longcho 2016 kang Yonsei University Seoul la Thalina PhD and Missiology Kinong Vacho ko 2019 kang I PhD Tamba Longcho. Apam Yoradaba I Kang Tare Maya Tsirang Bayu Kinong La Beka Pena Ki Rocho. Ala Salana Atigeba Itigeba Experience Ministry Hida Changdare. EMDF Kiba Tam 2002 La North India La Madhya Pradesh Maharashtra and Chhattisgarh La teaching missionary kang katung chicho hatba kalang isa yucho ashimokona kantun len liba Oriental Theological College la lecture kang anya muchicho 2003 to 2005 hila theological education la kang wamla na tige chokuna nerna hatsa confused masano hatsa kona hatsa kang anya tige ba kalang Matoza EMTH Tamba EMTH Kiade Honorary Community Church Kona Sola as a pastor as a migrant workers de limi bara hasaba Koreala lira de san yara kang anya nguchicho as a 2005 to 2007 dashi Matoza the Tamba Longpa is a Oriental Theological College la Principal Kang Taku Nguchicho 2007 lana 2016 Adesa Matoza PhD Kyoyade Sekwang Church Gona Sola Pastor Sanyaba Kang Maya 2016 to 2019 Tashi Nguchina Rocho Hatsabakalang Tambalongba Discipleship Bible College la Associate Professor Kang Maya
2020 lana 2024 da shi I hatsala tike na rocho. Kona ati yocho majang na 2024 ka May 19 la isa litola associate pastor install sana chanye da shi kanyang na tike yaling ati da shi la college kona litoti babala tike ba la I kang hiba kang na 25 years serving the Lord. Kang magkaba mga tike ba la royale. Kache choba ningdang kada tongche cho hatsa alasala na chandare Discipleship Bible College la I to na yade hila Principal Reverend Dr. Wati na kache chono nidang katang ratana Hanzo za masuche cho go Sangtam Dila Baptist Litro it's the machana Sangtam Dila Baptist Litro go lirise litro na nolam amala kyo irikulang ro na tangkita na Sangtam Dila Litro na lang peretana masuche na hasruza ordination nida tigecho Hidade ijitrela anyana Tangki dang nang na pekape tangki dang nang na serang bara lamcho chacho za ordination ning dang kanyang se na nyingcho na hatsu za process tige na zicho chanye kache tro nung cha ako ngupa hininda ako di ma serang bakyang aning se ko atishi arang che jere hiba nyamo amala ako ngupa hi ijitela anya maling na ma ta ijete trodara atong lile ina apam ningzam matang chinong tanye sala ning kadwa nya tanong ko nerna hatsa tangkidana na niso nya realatsa Reverend YMD Executive Secretary Yuspla Reverend Tridong Church Advisor Board Chairman ko Advisor Board TMT Matuza hila Reverend Tsubi Aziz Zalong, retired language officer, Discipleship Bible former college principal, Reverend Dr. Wati, Reverend Che, senior pastor, Sekong Church, Solana, Sangtam Dila Baptist Litro, Sangtam Dila Yang Dongla Yang Chaza Bapamchi, in a lay de Chirin Jona, Maina Liba. Lirise Baptist Litro Pastor Rangbi ko Lirise Baptist Litro Adesa Lirise Yangtong Yang Sazaba Pamchi Adesa Matoza Hila Sangtam Literature Board Lirise Union Dimapur Kohima Narabam Traze Lamlong Nindang Kanyare Serambana Nara Matoza Mawachang Matoza in a main liba Go ite chinge na liba sudu chanirati go trelara suzara ara tangki danang traze kuna hi nyamoroche go tserang bakya aning se chere kanyare ane se la alatsa Reverend Tridong pastor abi lamlong tangki danang traze kuna chanye hi ordination nyamong tige go tserang bakya aning se chere isa litola azibara Lang narati, utility, kukidi, nara tankidana, nara lamlong, nara kutsi, lapcho, trazesacho, iko irokukina, nara bamde, kanyare, sirangbana, ala mawachang. Inahila, pariyuna yukadu, ala salana yono. I would like to express a nutshell from my testimony. First of all, I sincerely thank Reverend Dr. Wati, the former principal, and his lady wife for your initiating, recommending, and supporting for this ordination. Thank you so much. We are indebted, sir, and God bless you. And today, the principal of the Discipleship Bible College, because of his pre-appointment, he's not with us, but he is praying for us. But I want to say thank you to all the professors from the Discipleship Bible College. Your love
and your support. May the good Lord bless you. And I also would like to express my heartfelt gratitude to my friends and my brother from another mother, whom I consider as a gift from God to my family. That is none other than Pastor John Ansari. Thank you so much. And also non-Sangtam speaking friends, those who are here this morning. Thank you for your love and your prayer support. May the good Lord bless you all. Hiba atongche chenye kache trohi iko irakuki na yucho tsirang bara akang litro tsirang bara litro utility ko utility nara abam de iko irakuki na makab na tigeno ninchore matoza adesa isa litrola full time tigera tigon board church board utility nara tankidana traze nidang ka dang kanyare sirang bana nara abam mawachang. Dr. Alem Kachi Troba Tapshila Hila Bumchi Abadongba Isalonera Reverend YMT Executive Secretary Yusbla Reverend C. Tridon Chairman Church Advisory Board Hila Ordination Council Ko Hila Yutsiradi Hiba Leon Lana Shibalong Liba Sanyaradi Dr. Alem Yo well-wishers friends ti ko sandamra hiba amabaku kamla mabanong katoi shibalong liro narabamya abadong ba Jesu Krista amay salam chomachire lawnarati ko tigirati cha amala kadu chona chenge lang hiba tapchila tsarang ba yu kadu chanda no ikyang hiba no lam atiu kadu jacho kanyang sena yare Isa de sehiba tamna kachi troba ko abadong ba tsadi nolam di lichona ago chona ashing mata kona ala talana tsarang ba yu khadu chandano isa abomna tankidana na yimbom sonyare chengela ina isa de chandanyona lamting ba khadu cha hiba kachi troba ordination makala ahiyazing da chola isa na thingkala Beberati tuchi maya jona kacheba ko chenge isa shangla hipa bebera anko yoba. The word priest he chenge isa shangla he atsatao o amatsatao apishua maro ina ala zalana isa de hiba zaramba yukadu chandana kuzino. Ina jinjake isano Bible kadu isa de hida kire akudiba Timothy akhi maya Ara Threasang ko Thremaya. The passage that I have chosen today is 1 Timothy chapter 4 verses 13 and 14. Imarode mayurade amasayu kinongla sinyunong ko tonongla ako chona ne bekape azigerati ko azibaratina Nacha arakena nyamke jaba Nacha liba amna jiyatsa tatracha chapi He river pole na Trezara Dimoti Saramba tikere ya tracho kadulile Ina hila la talana azikala rono Kode isana ahiyazing da chola Themate chona Beberadi ang koyoba, the priest, hiri beberadi za livira trala tu na kachoi, Israel ramalong yola. Ko hiri liviradi apam za sa beberama, tanye beberat sanong ba, Aaron, ko Aaron za aku diba amisha ba, beberat sana, hiba trala na, Israel radi using aichina beberadi trona, ara lana choba, Aramicha Muchichoba isanangure. Atego hiri beberati Cuba Nitsara apa Yuchobara
Israel radi hon thre nyala aparadi liviram machaba aparadi khatong qualified chalinge arabe bala thoyono ara using lana male atse go to they are qualified ara ko this paper chano ba amala ba macha ta tsara ba na myecha ba ko nyamki chaba cha hiri livirati drala tuna paper di cha chocho ba atse go ko de paper di cha chona hiri livira paper di cha kata masachena kata sanchena masala matabona amamu khadu chana isana Jerusalem ko Jericho UK isana Bible la thapchiba nyakadu la sotia de Samaria acha Samaria UK thapala livira khatu paper khatu la khuchoe ta arana mathaba ba cha trinyi thada mathaba choba ma ta ara using na hiri soji ba hiri atrangi no koro cha za ko de ara thabana ara za defile chanoe ara za amani cho gong be no ache go ara na ha cha thabano ma ko livira di za ha cha roi ceremonically masache na ara nguchi tunguchi no liro ka ta sanche na masache na hiri a hi zing da chola li choi sanangure pe paradi nguchi za tu dur cha cho the priests served as mediators between the Israelites and the people of God. And God, the people of God, the Israelites and God. Tsaraba ko Israel rakala lambarakhat roisa chan lichoba isanangureng hiri beberati sana amasa shakula arazatunong ko arana kamaba mapano ko kamaba lamba ba tronglile hatsa isana chengela mathapno amasau ba madamla amasa shakula zatuno ba cha hiri authorized sana liba beberadi du cha zat choba ko hiri liviradi chana sara barayo using Israel using tuliro hachari administered chacho hachari dikecho hachari mashocho isanangure ko hiri beberadi arangu chicha yo choroi kamapati manyimapa tramapa nitsara mapa nitsara ningdang mapa manyimapa ningdang arana amasa shakula chazaduba hiri nguchi choba isanangure ko hiri beberadi chana amasa shaku chaba khangla arana hacha thi choba ko arana using do na licho hacha isana bebera nguchi di cha hacha dangure ko hiba bebo nguchi cha ko de isana thina na che cho akhi sare ara sare la na sare ba sa Exodus chapter 30 verses 30 to 33 la cha thingala Hazabe Aaron ko atsurati itike bala beberang uchino mayacho kache trong ko Israel rade yong hipa amasa mayajaba tuji hi arono shan abamla itike bala bichin Haza ashusha nitsaracha tongge no mako ko hi itano tabichi hi amasa ko narana hi amasa kyo pichin sana hi kyo kalamna ma khan bebaram matsaba kharacha hi pichikhan apila initsara khadu kyo makichino ache go bebara khadu mayajoba nguchitsa itsa thino mako akyo cho khadula nguchino mako pa cha khadu khache na nguchi rocho khan aching thing ba khadu why the priests were required in the Old Testament in those days? The Garden of Adam. Adam dala kode isana tirana. Zarabana tricho nitsarati. Apidea chingeda atala yobaba. Marana kiyo chona. Hatala nitsara ko zaraba kala. Atuka charocho, the broken relationship. Hiba tsanyam beba, tsaraba ko nitsarakala atuka zarobeko. Tsaraba za amasa tsarain, nitsaradiza, amenyira kambeko, ko hatsa anya yoradano baza, kadabina, amagonon kadutsalicho. Tsaraba ko nitsarakala, achingeda male, nitsarana tsaraba yavanomako, tsaraba na nitsarati approach sanoba, to know api amasa tsara.
cut the bina, Hatsala Atuka Charo Becho. Atego, Hiba Atuka Charo Baninta, Aranita, Lampara Karat Sadabirba. Aranita, Arakala, Karadna, were Tontanoba, along Charo Becho. Atego, Kode Isanatina, Sarabana, Hiba Nizara ko Hiba. Akan liba zara, amasa zara kala, you hino ninda, ko you tonta no ninda, zara bana, hiri beberadi trochicho, ko beberadiza, masachina, you banomba, zara bara, amalaba jacho. Ta ko de isana, you alata alana, kamchona, roaring. Ipri shatila za ko de tina, Ipri shatila, bebereninda, kada trana lile. Ila ina, Ipri aki tre, Ara Katulana Mayadashi the Kino, Narana, Lompina, Matenyonya Kinya Kala, Ipri Aki Tangi as a king, Azala, Kadanzana, Melchizedek Nindan Yolile, Tarola as a king, Beber Nindan, Azala, Kadajisu Christaza Beber Tacho, Aza Apum Yonalile. Kode Hebrews chapter 10, verses 1 to 10 la Kina, Hida Trana Lile, using the Arono Liba, Yucheba Koro Zata Zama. Ta ara nakam kadu lile. Akyo kama batsa kama kuma pare. Kan saramba yang lang roradi kata using zana bisa kansono. Saramba mabaratsa ara mangilana masache jarelang ara amanyi malam che bai. Ko kama bati apam ngili bai. Ara sanla ta Kama batsana, Nitarakan, Manidu, Lumche Sore. Aramayala, do no Misabon ko Mizashana, ko desa Amani Hizino Mako. Kama ku peberetsana, kama ba, Manima ba, Zatu, Manini dong chora. Kama ku Hatsaroi peberetsana, Isa Manini dong peberanava, Hatsaria Bamuchira. Ta Hatsaba, Peba Muchitsana, Amani, Hizino Mako, Amaniza Susutulile, Allah, Aladu, Lamche Socho. Atego Kode Isana Timate Chona, Ipri Tangi, Aratare, the Kulajas Tingala, Hiba using Zana, a piece Sabaka to Makan Socho, Hiba Peba Muchi, Madoza, Muchiba, Hatsala, Nitsario, authority Kadu, Nyamkechaba, Muchikadu Sacho, Ko Hatsaba, Muchitza. Paper Katobi Maliro, using me Malichino Sakanra. Can't be Kanyamo Baba Gana Rode, Hiba using the paper Muchitza, late in the Matachira. Paper perfect Katumatara, Amasa, Ko Yuche, Sarabana Kenya Choloi, Lulana paper Katuza Matachira, Hiri Livira Hondizana, Ko Alimila as long as Hiba Limila Lidashila, Hatsano Zamakora. Atego. Kode isana Timothy chona, the priesthood, Hiba Bebong Uchitza, le deni da Uchinola Mako. Ibritangi, Aratare Mangalana Treta Guza Tinkala. Do know Nizara as a human. Atamilana Manilana Masura, Hazatumata, Bebarakatuza Muchiroye, Abisanya Monkatula Asabama Dobera, Abara Bebarakatu Tronon Kara, Hazaroi, Malitu Malira, le deni da Bebong Uchikadu, Matsachira. Atego hiba livira paper batsa yochoroi temporary katu late nindama ko imperfect katabina amabisa amachimacham tara Atego ko de sana tina ipri thange ara thre thange lata tuno amasa yunayora Melchizedek chongla na machanka ba paper ko hiba Melchizedek Ningdanza in a Beka Pina, Ashing Isade, has a chanda de Ashuzino Sajona, has a Bata subject Kadwe in as a Yobre. Atego Hiba Melchizedek Chunla, Hiba Jesu Christata, the priest forever. Le Deningdam, Bebera Gambicho. Atego Hiba Jesu Christa, Beba Muchitza, Katabi Digecho, ko based on the work on the cross. Kalacha, Abina, Asher trainer. Afatanyona, Akan Kakujona, Isana Chingelan, Hatsa Amamai Abadomba Sati, Isana Nolam Canon Lile. Atego Hiba Jesu Christata using Lanama, Tanye Api Akan, Sarabara Lumchula, Le Tianing Mani Masachinon, Katabi, Hatsa Jacho, Kohata, Sarabara Yucham Kadu, Dige Sona.
abi khala cha saba abi afatsanyang ba hatsa kuna ko konliro ba kuna tsara baralam chongkadu beberetsa le dening dang hiba kristana beba mapanguchi mapapa hatsa apamza jisu kristana once and for all le dening dang gamaba jobi cho ate go kode isana akudi ba peter la zatina chanye isa shanla adela zaba shang beka kuroba asia zingda chola kode matarana akudi ba peter akhi anya aratakula priesthood of all believers ko yoba tanara atroche cho yucho yang saba be beradi an ko yona lile atego chanye isa hiba shangla krista shangla achoma shang kadula isa na thema the chakala hiba be banguchisa krista na le tini da uchi be ko. And now in the age of this New Testament Asia zingda cho bekala la Bible na yore the priesthood of all believers yutsiridia pomza pepere tu kata cho pepero yutsiridia pomna tsaramba de true Jesus Christ Jisu Krista kuna shakula tsasa tunong koleng Jisu Krista ku tsana tsaramba de isana chodanong kobe sorabai isakala pepe langsi inomba apa matsata gambi choba hatsa isana nichiri kan ila atsing timba kadu kan chanye isa shon la ming hiba pepe nguchitsa tsatara mau is it still applicable chanye shon la hiba pepe nguchinong za tsalo mau ko katulam tingre ko hila ina ala tsalana to be very precise in a yonya bata no we don't need it chanye hiba shon la pa cha pepe nguchi asia zingda chola matrarang ko utility apamsa priesthood of all believers atego isana narapepara ko yonye Jisu Krista cha yutiba nitara apamsa pepara kadro ilile sarabade masabekala you are accessible to God you can connect to God through Jesus Christ to know pepanguchi kristana nguchi beko kan changye shangla isa tuninda dikere di hiroi nyamke chataba ma kan hiroi khache troba cha tuninda nguchiro kan hiri pe paramacha kan tuoko isa mayuridina lamthama linong kole ina ala chalana jijana yonya ba khadusa chanye tsaraba dike bala pe banguchi machata ko hachaba pe bacha yochoroi ahiyazing da chonguchiroi cha kristana khadbi nguchi be ko isani da hachamale ta chanye shangla tsaraba na nyamke joba khadulile ko hacha tsaraba yu bimachino tsaraba na joba ta se sanya ba nguchila sureze nguchino litro ko kode litro ko yorana it is not just the Sangtam Baptist litro guhima I mean the church Dimapur or the church particular church but when I say church it is the people of God tsaraba tsuradi nitsaradi na ko it's a litro atego hiba litro ka duza rata noni da litro la isa Baptist yang thala sacraments makala isa na ransing ba nguchi baba lile atong de cha papdi ba ko abadong ba chadi roi adesa isa ne ba ransing ba cha la kina ku gon cha ba roi makala maze ga nguchi ba makala litro la kiyo khatu achala na disciplinary action nguchi ba hiriya pam nguchinong lile abadong ba chadi la nolam chano hiriya pam cha tsarang ba na thinge khadu cha ba chanye shangla api yu tono ni da ina ko be Timothy Shatila Kichoroi. Tsaraba you shununida to preach the word of God, to teach the word, not just to preach, but also to teach. Tsaraba you tsa to yonomba, machong chichanomba, ko yutsradi, tsaraba yang liang nanomba, chanye, tsaraba na nizaradi, ba takatula kachi chore. Ko isasa hipa use planasa, chanye, iri kachi chobatsa, chocheba, ba ta. Chanye lang dina hibangi zarahi ara to isurena anko kache ba kadu sa dike ba kadu Krista litro kadu khakam no ni da nyaye no ni da hi muchire kache tro ba kadu kuna ni zara atazana chanye lang ila Dr. Alem chanye lang kache tro chona api amasau ba kadu konsora ba ma it's just an assignment which kadu api kya Hataba, pa sa nyam ke ko, adela tsarang ba ni kya
ara to izurena kungla hiona zarang ba tikeno hatsaba khadu recognition jaba khadu dulile achego river pol na timothy de yo ba za ila ara thre mangala zigere di ko ila zarang ba na nyamke jaba nguchi khailiro azi barati na ken na cha nyamke jaba khai nguchiliro hatsaba jiya tatchame ba makab na nguching na koyo choba hiba kode isana asia jingda chola thina dimodi khan hatsaba maza soba pastoral letter koyo rehiza achego hatsaba nguchila suzenu ni da yocho ko hatsala ta sezina nguchina ba yoba khadu ta ade samadoza bol na dimodi de yo wode adesa akhi manga ar makepa nyala yu atong de khadu yo na lile isama yuradi de hiba yu jasa yonyare Paul na adesa admonish taba yoba khadu cha 1 Timothy chapter 5 verse 22 very important Bible passage hiba khudiba Timothy akhi manga ar makepa nyala hida yo na lile abadong ba tige ba nguchini dang chacha sachasa nake tanyam ke maka nyam ke tamasa checha zarang ba yula yo na lile apar manila tazi na chonchon masana ling chacha ngure ko chacha na nyam ke na tacha angko zarang ba yula yo lile based on this Bible text isa yusbla litrodinasa baptist litrodinasa zarang ba digera khadu khancha kona chacha na ita du manyam ke re khache thoba khadu cha masa apisa ko neta tu manyam kire sarang ba yula Paul na Timothy de maza no yo choroi chenye yuspla litro dilasa kha ta hachana mache thimpa cha zo thimpa dazo thimpa hinala changchi ko no hinala apingu chiro cho hesap hachala lile atesa bekula hita jinwe ko thinko na nyamke chare sarang ba yuna mala cho kyo atego Paul na yonya ba khadusa ala cha Loner kaducha, azibara kaducha, litola tigera kaducha, pastor kaducha, chachana, nyamki nomba ma, tanyesala, team, ko longla chepa, ko yochoroi, morally upright, kadabina, hinala achanchinoa, ko akudiba Timothy akhiasan, arakadulana triasan la king, dida akhi kadu aramangala zanakikala, criteria, zarambati kenomba, hiri jonalile. Hatsari using lata matiki malio koji ba nyamonti la troyo eri mache timba chenye hiba nyamki chabaza hatsada nguchire atego hila isana themate chakala hipa khache troba hi sarabana troche ba amna masa nguchi ko biblical qualifications Bible namala ba tuliro hatsari abam ziza ko na mayurati na mathe chenye la dina saraba yushubala Zaramba tike bala, Kristalitro trazenula, chona he konyam ke choba, declaration kadu muchina rore. Atego mai chanirati, ina ala talana isa de yonya bata, isa yo terminology la, nana ta bichuba, isana narabe bara ko yonung kole, isana tapam narataye kosa mayonong, ta chenye hiba asi shanlala, Kristana le dening dan pe nguchi beko isala zaramba yang le Krista nyebu marodashi hatsaba litro majority zaramba yula khakamna ratana rasina nano nyamke chare hiba nguchila zaramba na Dr. Alem ko arakuki ko hiba litro hatsaba amuano la digevano mawacha Thapchong Shiki Treyong Ronong, Kache Tronong, Reverend YM Tipang, Executive Secretary, Yuspla, Adepikang Pekacher. Adepeka Keka Kala Abudon Bat Sonravana, Yamgijaba Isayu Tala Chama under Mamo. Mushiba, Hiri Nolam Kyovanum, utility near Abam, na Lasking la, Tankidana, Yimpamnum, their day Kichri. You can't do in a Zona Bachana, Tasechin, Tankidanare.
Ua Zangramba, Levi Kata Mayacho, Aron Tra Kata Mayacho, Chenge Ua Zangraba, Nyamge Jaba, Nayu Tala To, Tap Tinunidan, Zhong Chisoba, Langdara Alem Konya Chelanya, Nachinde, Allah Zhong Chilinuba, Kai, Shutza, Andago, Angiche Bala, Ronam Liro, Zanrabanana, Moaja. Our Zuanda Masa surrounding Latan Kidanare, Nalam Tsang. Amen. Kache Toba Nguchi. Kache Toba Nguchi Hida Lile. Atang Baptiste Nanatsa Rocho Roy. Baptiste Litona, Kache Tono, ordained. Satacho Kika Nguchibo Ashipolong Chongre ko Yusiaza. Sopopa Nguchinindang, Nizar Kaduza, Kache Tro Yobre. Hiba Nguchitza, Litro Kadula, Pastor, Makang Ashimokun Kadula, Munkun Tigira, Bible School, Makang Theological College La Tsingura, Makang Riversoba Nguchila, Rivera, Makang Litro Tigiba Lushu Kadula, Munkun Tigira Tanong Kole. Kachi Toba, Ko Tigira Kadukyang, Achangchi, Anguchinung Kara Nyamgejere. Aratona, Zoramba Tiginung Ko Ranzumba, Nguchi Anya Nguchinung, Baptiba, Ko Abatomba, Sati Su Jere. Litona, Yuzi Chachona. Church Advisory Board Ko United Sangtam Baptist, Litro de Shimukuna. Amalabaja, Chenya Sangtam Baptist Litro, Dimapur la. Dr. Alem Sangtam, Ko Abu Guki, Abadomba, Tigebala, Arato Tigenung, Kakujaja, Isanang, Hiba, Ashiblong, Chechonang, Kachetroba, Nguchi, Nguchire. Ade Yucham Keba Linong. Mayura Lasiking La, Nakidanang, Yi Bumde, Alem Ko Anya Pelanga, Zaraba Jinde, Anin Choba. Mayura Yutri Jinde, Pamasakula, Anin Choba, Yucham Kara, Ida Igire. Dr. Alem Sangtam, Zaraba Ko Amalong Pedena in Yuhiri, Zungtangre, Lasiking Asso Balana, Lali. Zaramba Katu, Au, Atute Ko Anda Amasacha, Nana Yuzira Mao, Ko Chisu Kristaza Nakamchobo, Ko Abaton Baipo, Nana Asi Kanchina Yingtora Mao, Zaramba Mayuridi Tsuyunung, Ko Anda Masalana Bala Tiginong Nida, Zaramba Nana Choepo, Nana Yuzira Mao. Amasa Bible lana, Zoramba yu tsuyunu, ko doyonu, Mababala ko razumba muchila. Zoramba mayurananu, Krista sandinyanu, ko Zoramba muchila, Molanche tiginu, Nana yinchora ma. Takidanamba, Amasa Bible kipa, ko yanchipa, ko na kainindang zicho. Azala Chichamna, Go Longanche Linon, Nana Yinchora Mao. Abudumbaza Ichora Lile, Atsenda Lino in a Ninchore. Anda Amasa Arakuze, Nana Litodi Ko United Sangtam Baptist, Litodi Ashimokong, Igibala, Masicha Tono Yinchora Mao. Go in a Tono Ninchore. Surabana, Isa Patumba Jisu Sanyara Diuba Ko Sir Gamabata Sacho, Ku Machangaba, Angin Chota Kalacho, Abi Asalana Kanli Rosocho, Atachi Zuram, Apulamcho, Uchinumta, Sata Abam Nerikan Jam, Ko Jisu Krista Ahichitza, Lady Achanga Mali Sa. Litro Amalunde, Zinum O in the Yuka Katu, the Kirego, Amalunde, Akichiba Katu, Zintino.
Baptist na nana cha rojo aichi. Ina amalong lamcho kenon satare. United Sangtam Baptist litro de ashimukong ningla. Ila shibulong lira. Tina Dr. Alem Sangtam cha Krista litro tigera. Chicham katwebo. Kachona apadongba ningla. Sura abamla. Abukyang atsalana. Beka apamla jering janu. Ko lepchola trazeno. Ning chora tsagam narayachuku amate tsanu kichire. Ade beka isa mayurdina. Zunramba atura ko angamasa atoba china. Mayurina longlang ko abisha chicham lile bo dikinung kachitore bo kanyalam kang narayachuku amate tsanu zek isa a katbiyan kichire. Nerala sikingla tangkidano kingyade ina yukadu ita kire. Atang litro chana jiki izara kara Jisu Krista ko litrola yuzi tsaba ko yangsa tsaba ni dang zicho. Ko chengi chenira Alem Sangtam ko anya chela yehi. Ni dang yuje zicho ko ipa pamling hinong chuchan chicham muchona. Riveredi monodi Amab sirdi go lete lolamba nizarana. Nanata rocho aichi. Isana abucha ke nyemke iba dikiba nidang kachito yubacho amate chan. Abu go anya chela nyakam. Zeramba amawa chenjo isana nakida najan. Azego ate pecha amalong. Nerala siking ladu kenung da yuwa macharon. Da ila yaba Ordination Council na. Ila chanira Alem ko anya chelanya api digit sudila anya kyang sarambara atoba anda masa aziba ahagamba digibala ala tongchi digibano nida ila kachi torena anya cha ke nyamge jo ade takidanano yuziridi nama bayanung kiche. Takidanore. Amichao wa chopo wa zoramba. Nakam aring sile. Kanto. Oh, atubo ando sa se. Zoramba na nyamge jaba amasar razan bapti ba ko
Patomba Sati, Ugonjaba, Maziba, Abam, which Abina, he Shimbo, Chino, Iba Jingi Kabo, Abina, Zora Yurala, Mutsimino, Little Hagamba, Little Administration La, Mutsimino, Zora Barayu, Zora Bara, Azikiran and Chomuchiba, Yudi, Machomachano, go Hiba Jingi Gunda become Ishamba, which you know, Usbla Church Advisory Board for Ordination Council. Laza is a Sangtam Baptist Little Dimapur, Sangtam de la Little, Discipleship Bible College. What is a Abisuroya, Irisia, Guna, Abigo and Yatrena Count, Usija Choroi, Iba Jingi, Chayilabina, Kapumba, become a major. United Sangtam Baptist Tichodi Ashimogum Mission Center, Yangli. Ordination Certificate, Kachito Achibi. Degira Dr. Alem Sadam, Aga Alba Kuki Achomaki, Abdumba Yangli Ninga, Riki Yumanum Taking Labor, Dimapur Sangtam Baptist Litona, Yuzi Chachona, Usbla Church Advisory Board Kuna, Aga Yuzi Go Muchicho Abam Taza Timbo, Taking Muchona, Atatozina Mala Jama. Abiyaka Ayung Go Arapuchi, Abamna Abadumba Du Digino Habujacho Amati Sa. Ipa Ordination Yucham Abadumba Kam Ajar Anya Magyapa Karo 2026. Cho CP Ibari Yamong Magyapa Anya Ordination Chung Magyapa Tangi Uba Sa Ipa Achipi Jere Karana Ikalang Ronyakam Ajanjansa Rasing Ko Balukala Kipa I Hero Mati Teretaro Magyapa Maya Executive Secretary Usbla Chairman Church Advisory Board Rentido Ade Anya Kachi Tocho Amate Sabo Yuzi I Anya Telanya Kela Lutan. Suraba Yucha Jakino Mazimino Matalamino da Suran Yura Kicho Koi Iba Suraba Yucha Jakibo Anya Telanya Kam Kapna Adesi Badito Go Yucho Sada Mogamasha Limit Sada Abam Latono Suran Yucha Jakibo Anya Diki Drong Chivanonina Ibaditona Akanyajo Adesa Bible Anya Kam Tia. There are on the using Google. Zoramba, Amabokula, Uchamaba Kabu, Atego, Ade Babaka, Church Advisory Board, Recommendations for Ordination Council, Ninglan, Ade Layaba, General Alem, Hiba Military Hiba Sikandina, Reverend Alem, Sinumba, Au. Atsuko Andamasa Ningla, Seyujere, Sarabanda, Apigo, Arabuki, Mawaja, Mayurna Kanya Dam Chesoja.
Adibeka, Asi Pachi Chobana, Abadum Batsati, Canon. Ki shiki zaya kanyang babanga I abang sare sa babanga sa Abadumba Sati Makede instruction Kaduvida Chare. Isa Changela Hiba Hamse Go Sisi Asiki Anyati 2 in 1 La Lile. Hatse Gona Kode Dera Changdana Roro Narana Hi Tankidana na Kachogona Pinayano. Hatsaba Kanglang Kode Abam Chekona is Abam Yono go Yonang. Nerne he kaina Kangtuno. Hilaham Sezele Hatsa Kache Tsuno. Ates a Talina Kaduri Pegona Hilaliba. Sisiki Hitza Nerna Yono. Amaina he igatwe Abam Yunkano Kichire. Nana half Yunkona Pechakalang Hatsa Amasaku Mani Benue. Hatse Gona Abam na Yono. Ko narapam chila kaina yobano. Hila ina ritsayuna katuyuno isa aparamili choku na narna malabe jang. Yade Lord Supper do achi 2 in 1 ase. Chitia apani lokode ahibo apani loe gena pratana kuna rukhita kibi. Amyan so iki loko khabo kitia moe iki loko khabo de kobo idamde apani itu lead to kulibo. That bread ase itu kabo aro itu bichite flour ase itu pal bra kuligena apani itu wine du sop khai dile bishu khushbabo half khai gena apani rakhi dile church te giribo litra ho jaye itu garne sop khai gena apani nichor laga bench te rakhi dibo isa hiba nolam khabala khara du seiba Isa apatumba tsati la nolam mekenu likalang nurse kanya sinetiore da nerna nolam mekenye tanki danana achangchi tanki danana kano nerde kichire tanki danare kangche jabat sirang nakang aning se go atishi arang che jare Hiba tsati adidina tikena wade. Changdara ko kachora abamicha nana drong. Hiba nolam kyo wano shulam lachana atroba lang na pa sureta se chincho tankitana re. Lede nalam choroi tang. Amen. Azinda shokaduda kire. Tuno narate tu tocho hatsa ina abadongba chana kachocho abadongba na chisuna abi kiyo chapa romang hamse katu kacho sarang bagyang aningse chacho ko hatsa chena ba yocho hibahi narashulam ifalile I lam chenong ta hi pitching Hatsakyo Sati Tsupa Abina Shingza Kyapa Yocho Hiba Shinghi Ishala Asi Azingdacho Lile Kodedera Narana Hi Kachona I Lamchenung Sa Piching Jesu Christana
Abi Kio Chaba Romang Hamse Kadu Picho Go Abine Yocho He Yocho Chenacho Go Yocho He Narashulam Ifalile Kode Dera Nara He Tsuna I Lamche Haza Tsuba Sati Tsuba Kalang Chisuna Shing Hirocho Go Abine Yocho He Isha Azintacho Lile Kode Dera Narna He Yunang I Lamching Ba Yocho Thank you Danare Ningang liba, iru mawa jabo, iru kanchora. Na atita shi, kiba pecha shi, iru yola de choning down. Na chang aning se amala jare. Nana nyemti de choroi. Nati kiritina, hila sing ko hamse rona nile. Hirita, nakila kakuja jo. Mesajere nana mawajam. Hiba hamse ko sigi chalano nakikira ti nana mawajam. Ko sarana kachono miro aralaski mesaje jam ko nana mawajam. Sarana kachochi bandiro arono arasa kachochi rumsa chengelam arate nana choda. Nader jisone ko awyana anise jo. Amamano chenyo mesaje damki damare uwa nadan sa. Amen. Thank you.
Isa pom na tangkidana na hi kangdru zuno. Jesu mono ki tapa ole tulang katacho ki 99 tano. Setiap kamu tamco, senang padang aning secoda, macam datang kita nanong kona. Cenila setiap secoda di sana, amin sama mawajang badan sanong. Iba asyiknu zikana ina benikat na isa, macam datang ina benikat na zikana. Closing prayer, mass spoken prayer. Kamu jawab serang datang aning secoda serang scripture. God to me, what's around the love of the children,